Ewa the platform so. Okuanoba. Oh, I am a ba. Dabi I am a ba. Would be a better? Dabi make some men na me farm say nkan so obeko UK. Abusia for Nigel Gaisie ashentro e de atomeso. Me be expose no. Osofo de na wo wi asoro ma na bonten for ye wa bonten so e be we ne he. Na wo mfa kwampa so kra anwe. So what I say, me pese se odi Nyankopon Israel nyame na nkofo som na o ma nipa ne eni hotime me ba Bible so on na maduane efifi wasase. Enkese senka de bechi na nka na aja obekọ test na nka o ace no hu se yemfa kwa mbone so mfa oba istudu ne kan se Kennedy ayesi anka me ma me ya no da James Bishop James on ne kan sa ka me ma da ana so se ebon sine kan ya be na jade so no na wo repu bi oh David me wa video no ha yes oh say ofu say obetimi abu Nyankopon ma wani gu ase Nigel uko nyame we na nyame ka kira say da be na nyame kra ka asam kira wo nyame hia wo na ka asam kira wo but unim nyame. Hello, baby, I'll be having check a CNN mouth. Xposed GH, ahana wo channel. On subscribe, subscribe. Made it to man on sa, and I can be come on. So far back, one Ghana, maybe I did be having any coin. Yes, I'm in pen as my fireman. But can't draw. So for can't draw pa. Won't nim yami or so nim yamia. Sabi wa friend who Babasabi, Nigel Gaisie. And you're not missing. You go have video be your cast and say intro no cha. Ewa the platform so. Okuanoba. Oh, I am a ba. Dabi I am a ba. Would be a better? Dabi make some men na me farm say nkan so obeko UK. Abusia for Nigel Gaisie ashentro e de atomeso. Me be expose no. E entro no wahye enokure bi anim. Obi a follow me page da bia enim say me London minsi hoda. Ana me nko obi wo so mompaye emfa mame emma fantu kana me start is a major visa no na pampam na tutu no satam na odete hefa eti na Gaisie entimi en mame me visa enko London mumbo sasem no emfantu me nko na Gaisie enchen enko jempaibo da game ye kokon na de wo munie e wo se otimi ka bibi tumfra mem na omo ye spiritual taba na o madwene munyam bi nko akire no ehun se Okuanoba kra no osoro obo asofo na chiro so no kwa Nigel Gaisie ene mane call London na me ye sure say ebi edin wanti ni yi enti na ebi odi sa nkomo no na woti din ni ya nkomfa na pampa matutu no endi sa nkomo no Nigel Gaisie aso de mokọ a cameras ebobo ho a wo ye no ministration ho anwan a ko dia obreba mutwani nyina to abonten me start kan kofo we ho asem no 2015 ana medi omo nkomo abesi ne eno mo me hu evidence na nkom de atete na pampamu atutu sa week ye esimu so wankwanko kle ne ho e wo ba bi okotena ye odi na pampamu atutu ekodi sa nkom no a si amesi na kono rough week we no ne yembashi ne bruta onko ho me mfre kokora ono anko ho no onko sovo e sa week we no na pampam na ho ne tu no mebo wa me ho ne bebu akom ti komo na mi di ni pa na Gaisie ntimi ma me visa ontimi mo mpai ma me so fu bia no organ obeti magaso no me ne wo contact bia makoni chese na ono mo mo yetaba na nka kwana ba adwo obi omi omo me hu evidence e na omo de ato ho e na omo edin na omo hweme kom de abada da me ni so fu bia ni twaka e bia edin na e bia wantini yi e na odi akose Okuanoba e ba me nchen na oye na otela na mo amutie mi amohwe me munim se me London ana mo tie me etie programs e hwe me ne omo ameye from 2015 munim se London minzi hoda enti mamu ngi sa asem ne kura ndi ayam na kayo ayam me de me kai hwe eyaso se ofu se obetimi abu Nyankopon ma wani gu ase Nigel uko nyame we ena nyame ka kira say da be na nyame kra ka asam kira wo nyame hia wo na ka asam kira wo but unim nyame me kra de me fa nyame unim Jehovah unim the I am unim the omnipotent the beginning and end. Do you know him? Why did you see him? Me say angels cry to me hu Nyankopon yet when I was assembly I saw God. Where did you see God? Nyami ofi fa no nu be hia no cat assembly say bra no nyama Nigel
Who did try to pour all appear chao? All appear chao da. God speaks to holy people. And then Moses square do or see you not because how would you holy? And you ready to Brenda Kauna get boy can pour some straight. And then was something I saw for in the hand we saw God. Foko omubia. Open yami enwa bra meche onyame. Meche onyame. Na ni omo kikare there, they don't know nothing. They don't know. They have no beginning, they have no end, they don't know anything. It's Nigel Gaisie and Mbuasi Akwaba and a tono. No ye no oka Kennedy ho asam. Na me he obi dia no yen kobra. Obehwe mo na we preach gospel a preach nyame asam. Obi en kasentia no me dan mira akompreko. Yen ye som no. Kennedy camp no. Ye som akompreko te seboson. Nice. What do I say? Inti o kan bibi fan ho a me o ye me ma me kra yentimi nya me nkosa. Na ja me penasem asadamfo me penasem asenua. Baby a waka fa no. Wa me ye ho hwe enye. Inti se me mia ne kakra. Na echi wono aba na emi ni atena se. So what I say? Ye tena se a afi idin komanu wa yi enu afim te say o ye nice very handsome man obi ani je no be ne kasa anye. Ese oba from ne kasa anye. Osofo de ohun Ebenard ohun ni posture na o de ba ha no. Me sofo nti na me kan. Me obi te say your friend is saying Xposed me godfather. Xposed ne kan say Kennedy ayesi anka me ma me ya no da. James Bishop James on ne kan sa ka me ma da. Ana so se bo nsi ne kan ya be na jade so no na wo repu bi. Oh David. Me wa No. Alex Misro. Oh yes I saw be. David Alex Misro. Fifu yes Alex Misro. Enya me na me de ma kan. E ne ono aye. Wo so obo de ja Misro. Ale me pese David we omubo wo okay we yo. Peace FM. Me wo wadaroba Misro. Obi a repo obi a me pacho Misro wadaroba. Ode so na ne ya kran so o se u tumfo togu Ghana fo ni se enam Kennedy so na wo maame ekura ayeden enya stroke eni me pese nka nam Kennedy so na nka na aje onya ace because ko repo obi na nka wo hunu se ye osofo de na wo wi asoro ma na bonten fo ye wa bonten so ye be wi ne he na wo mfa kwampa so kra anwe so what I say me pese se odi nyankopon Israel nyame na nkofo som na o ma nipa ne eni hotimi me ba Bible so on na maduane efifi wasase enkese se nka de bechi na nka na aja obekọ test na nka o ace no hu se ye mfa kwambone so mfa oba e mai wo mo nyana tie na nka wo mu se sofo de wo kasa wa ma kasa no Misro o dia say o ka so wo be clear enyo bi Misro enu anam David enu anam Misro be tro se be jabuche we da wadama minuano jabuche Nigel Ekan sembi efa honorable care and na wusibuti wo camp bebo yes okay fine it buti and anyamode enye kura nice one and ade ne so sa wonye ni all can dey any different electricity ota me awo me ba Michelle the whole week na me research me kaza me keka naija na bembu wan hwe kro bi ensi ne David because nsema me ka no David tie say we hu kofo wo Kennedy camp ma me ka sabicho eni wo pesade amono mo mra me retract ni okan na enya sade a me start say me kan aja nsema ebe ha no Misro so what I say what the yes krokoto ibe yan kasa krokosin upo bi abetake na sen ko otake aginasare say Kennedy e wa video ni nyina wa na e de ma mo se mo na ne ye be nde o se Kennedy na be omo yi prophet for no omo na be ye bibia wa be yes sanitize ama wo ade ne so ye ne nya se obo na dwen mu na ye yo Bible say wunwuma why bo na dwen mu na ye te say ne ebia Kennedy obo na dwen mu na ye ne mu ye no ma musu ne mo ban o pa che Xposed no be yes asofo ye gidie me sofo no be kam ye yo anyi o me mfa o ma me kan sam njiro me se mi hunu sort ya na me kochia na me wiawia sa ansa o dey say
o sebo nsu bebie na no no aka asem we na sa na ya mo na ja de tumi ni mu ye kan kofo etumi wo mu a you doesn't know oni pagwa wa bala akura we want to make the sense need to me wa akura because on call share na sorry on call na sorry so fo a wo tumi no on repu obi so Alex, water where you say I ya be twa wa ye mu wo sorry ni pa to say it be possible dada oh obepon say no mo ka wo nyabotre ba me oh yes sir o ma nyabotre Vivi ade ni na enye se me kan na se me ma video na mo play ni ehu se ye me kan nya ma sada na me enye ha se de bebo video crawl no wow embo we enye ha na obeka se ai wow ewiase obi oye bia ye se onyo yewra Kennedy bisa se asofo bi te se Duncan Williams Otabo Mensa Otabo Ajinasare any asofo is stood anaba yes papa yi back with doctor you can definitely that Howard Mills near me bishop taki ya boy me pacho Kennedy Obomudin Debbie nemo charlatans and now someone who Punyakupon and Yanakupon or na he was going a holy battle nyame man Satan no se nyame anyi Kennedy wa nya sare na kenna ye kasenga Ghana abo ka asofo ko mo Ghana ono no maye hu the tricks are asofo bi use ni sabe rape nkofo a yente na papa we o se Ghana fata no me any day I'll vote for Kennedy any day hey I don't care o pa kadie meka o pa kaso o pema bema kwade o pema uni nyansa because o pema o timi peska. Yes, Bema or Pemba to me pesca, Kennedy Pemba or Sika. And no now over the private life, I don't care. I'm talking about his acumen, business acumen, that he's able to deliver or be fearless. Or cast no yo. That's the kind of president Ghana wants. Or be telling the fortunes of Ghana again. Or be a savvy Ghana will work again. Not Ghana, Abeka, and no, hear me. And yes, savvy, or be to send Nigel Gaisie as our Abeka and family. I as a WG from Babos, so I share. Many 2 man as I can be my noise.